Guardam iyo na Centro Convenções de Dili. Informa itabo tuk rihun tolu nebe magsehing hela sua sante de Papa Francisco de presença e a Centro Convenções de Dili. Tamane itabo sila kita luat kompanhi na fateng informação firme. Dia kira mak informação atual nebe amir lato itabo sila kata sarani sira Dili Juventude sira nebe ma participa ia sormutu sua santidade Papa Francisco guardam hingga sua santidade de presença e a barricarelarang. Vamos e Centro Convenções de Dili. Jadi tang kaki informe malu karena yang kanal YouTube Teljong Timor Post kata agora de daun sarani ho Juventude rihung tolong maka hei sua santidade presença e a Centro Convenção de Dili. Ati informe ita bocira kata Juventude rihung rua maka sei heng ia partai liurniang no Juventude rihun ida makase heng ia salam Centro Convenções de Dili. Til informação nebe jornalista hedang kataka Juventude serna mai husi diocese tolong makaresa husi diocese Dili nomos diocese Baucau ho Meliana. A informação do Bolsir Krakirana parte a área neve jornalista destacado Maia Centro Convenções de Dili ne fatin ne maga determinando si comissão organizadora kata jornalista ne fatin atau acesso makene. Dia gua malu karena isi agora dang kita kompanhi lah. Dia nama kita nia Pellegrino Juventude sira deve ma concentra hutu ya Centro Convenções de Dili. Firme itu acompanha sesalani o Juventude sira nebe mak concentra ela ya parte salão lagam. Yang trabalha dia 11 de julho tem dia na decisão de começar antes de levar tambahan se mulai mau kasih. Yung betul barang kita kesal sekarang deh tambah ada samos memberi ide memang luta nilaba bapak pasang partisipa ya JMJ itu semai orang yang boleh sila loto sila berparan itu memang akan jadi semai kelabaran saya terang saya waktu habis ini sila orang dari Portugal masih makan di WhatsApp. Kalau kita bisa beres sosial, maaf ya bapak. Maybe jadi kalau di sedang ini, termasuk yang rumah, kita mau fokus sekali dari mau pro tuh awal karat posasi malu bisnis. Begini aku kasih umi, mau aku kasih mesti bilang. Baru aku dulu lagi. Depois de sedang dari saya, limpia orasol. Kalau saya pakai inspirasi dari orang mengafir ke nanti, tapi durante ada orang masih bertestan. Dia mau tuh juga toma foto terus dokumen inclui governo Portugal. Kalau kita decisão do difícil, no
Foi ele nem na base no contato com o né com o passador que na base trouxe lá o passador ao kita punya informação até cari a possibilidade de poder então ia para iniciar uma para levar ao lugar de esperança mas que não olha se nem entrar na minha baroma ao fim kata itu você tudo milagre de horas que ele ora solo assim o telefone mesti de porcelana um caminhada bem kata itu agora já embaixada de Portugal a possível governo Portugal aceita uma bele usa passaporte carregado passaporte que memang passaporte carregado que é extensão ne bele viagem ini hal dia kata dia milagre kalau momento le moto dia kata labela nabe sabia kata kalau moroma dia sih nah ia milagre apa ini orang tahu kami biasa itu biasa हम कहते हैं वो बड़ा कंपनी ये के वाले तो ती दुबई वो तो लड़िया तो ये मेरा साथ तो दुकान दुकान और सुबह के लार हम भी और मां सही में होगा हम कुछ ना रहे ये बड़ा मां tapi kita sama sisi kalau saya itu hal itu pilih sih punya harus kita kan harus kita oh iya tuh kita sama nih normal kalau tuh pasti tambah deh beli kuliah Portugis itu lalu ia imigração está no meu serviço falou que deve ter caminhar deve do itu buat kuliah Portugis dia langsung terkena video kita tem orang yang kata milagre bom temos que levar para o trabalho não ir ao parque house de não reza e lá a oração peregrinação dos joelhos Tabe tabo cira kata kira nebe juventude rígida nebe concentra em salão centro convenções de Lili. Queremos juventude rígida e salão larang nebe no juventude rígida rua e a parte liorne. Itu saya tahu bela bato mereka. Kami 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 sedang tahu aula kami batesi. Kami aku resultados saya não harus tahu que prova que você não era teste agora não para dia masih kita timur Indonesia masih serang wow ya terus memang hari ini kita sama kan lagi kalau yang problema era no aku tidak ada solusi ya kalau tidak tahu dia orang kau kan posasi também punya foto mas foto yang Estados Unidos Amerika kalau itu Roma kalau ini mau ini itu papa visita di kota itu importante proses ini visita para participar não vamos não havia Roma hotel que era difícil impossível também criteria então foi lá na área de licença finalmente morto dia tem kemarin kita tidak main kecuali harus pesquisa. Tapi habis ngomong habis kata baik habis ini impossible. Habis habis ada hati itu buat pasti possible. Ini bulan aku mau bisa nasional. Amin dan apa lagi sedang diorganisasi nanti betul nih. Mau kita jalan mau tidak halo kata Fabio bonita bos. Asli. Depois da semana ainda, nós primeiro a minha prova itu buatnya pedido. Kalau ini harus saya graças a Deus tambah. Lagi yang mau beli semua pertanyaan ini. Então tamannya harus di Dia mal karena insertir mai taba kompanya fali a parte liorne serani rihun rua racing maka konsentra dia salau. Parte liorne.
Tidak nak kita Sarani sira Juventus Rihun Urua ia parte liur naman. Dali datang tu informasi buat cerita kagor daun Sarani ho Juventus di hamutu kerihun tolu ma konsentra na ya centro convenção jadi pode em sua santidade Papa Francisco na presença Maia Fati da fé. Tidak ada kita Juventus di Siraus si diocese tolu makanya sang si diocese di li diocese bakau nomor si diocese Maliano ni. Foto sira sempre haule. Viva Papa Francisco! Viva Papa Francisco! Viva el Papa! Viva Papa Francisco! Viva Papa Francisco! Okay, sorry me, ba? Oy, sorry me, sorry. Viva el Papa! Viva Papa Francisco! Viva el Papa! Viva Papa Francisco! Okay, At informasi dito buat cerita kisina parte voluntario rihmida balu konsentra ya centro convenções de pode halo segurança ba ia Sarani no Juventus di sira na memang kagor daun konsentra ya centro convenções de Viva Papa Francisco! Wow, baik. Sorry, saya menang. Sorry. Oke, sorry. Aku yang tak mau sendiri. Oke, esta es. La juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. Unik malu keren karena itu television Timor Post dan nama situ saung aktual nebe amira la tapi tak buat cerita kita nama kita ni Sarani no Juventus di hamutu kerihun tolu nebe ma konsentra na ye centro convenções de Maya parte dan ne Sarani o Juventus di hamutu kerihun rua resima konsentra ia fatin liorno Juventus di rihun ida ma konsentra ia salão centro convenções de Oke, iya sorry. Oke, Mer. La juventud del Papa. Mer. La juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. ¡Viva Felipe María Viva Este! ¡Viva Este! ¡Viva Este! Vamos a ir a la canción. Wow. Ini program Ciccio Santidade. E ali o program Ciccio Santidade. Imagina ali o dia voltei.
Y a mí no puedo ser socio del Papa. At informamos beta buat sila katak Juventude Rihun Tolo Racing matang may centro convenção de no Sarani Rihun ma concentra hotu ia centro convenções yang ia parte lior hodi hengi tani sua santidade Papa Francisco ne bemak akliur tan se toma ia fatin refere. Oke, napati colabora, contribuir baik tadi ya evento spesial dari Los Galactic. Sim, mas antes de incorporar-se os participantes, a comissão se vai. A minha mão na rua, segurança civil da Força para a comissão. Viva a Força Católica de uma vez! Ana mão, mas diga lá, se a comissão vinha lá. Viva a Força Católica de uma vez! Viva a Força Católica de uma vez! Viva a Força Católica de uma vez! Ok, mal uma fogueira de consciência. Viva Iki na parte se equipa voluntário reunida na mesma concentra do centro convenções de Dili. Pode halar segurança para juventude sira incluímos sarani sira que participa ia asromutu entre ang papa hos sarani juventude moto corrijo todo. Julia. Niki na ng juventude moto kerihun rua nebe concentra ia liur budi sua santidade Papa Francisco ne presença ne Laura Stantone ia fatin centro convenções de Dili. Esta es la juventud del Papa. 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 Ahora vamos a ver ¡viva el Papa! ¡Viva Papa Francisco! ¡Viva Papa Francisco! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva Papa Francisco! ¡Viva Papa Francisco! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva Papa Francisco! ¡Viva Papa Francisco! ¡Viva Santa María! ¡Viva! ¡Viva Santa María! ¡Viva! ¡Viva! Wow, terbaik. Beli. Mana mereka? Go!
Foi sai! Viva Rastai! Oke, pemilu sensasi. Baik tadi Pak, tadi Mama Kasus. Bani model siapa? Wah, keren. Foto beba, nafate, informa basina de memang kasai. Baik bola itu coach ya. Musuh kami saaf ya, bere organisasi itu coach ya, Dia kumalu keren naik kenal itu televisão de uma posse dan waktu informação ne be ita kompannya direta ia centro convenções de Sarrani Rihun barrihun ma concentra uti parte lior no juventude a moto corrihun tolo ma concentra ia centro convenções nelarang no parte ia salau ne juventude moto corrihun ida no ia parte lior ne juventude moto corrihun go maka concentra ia maka concentra ia parte liornya. Mungkin waktu informasi aktual ada kami relata kita bocor kata kita waktu kita sarani o juventude sarani mai participa mo dia fatini. Las. Baru di sini tamat seminar, harus continuar apa yang biasanya kau cek. Halo orang. Kita tengok halo. Di luar tengok aku. Oke, kita dice, kita soy Catalina Pérez. Viva el Papa. Viva Papa Francisco. Viva el Papa. Viva el Papa! Viva Papa Francisco. Viva Papa Francisco! Bandera Vaticano Timor-Leste kita sampai. Viva el Papa. Viva el Papa! Viva Papa Francisco. Viva Papa Francisco! Viva el Papa. Viva el Papa! Viva Papa Francisco. Viva Papa! Di qual seria uma informação ne be kami relata itu waktu ketika kita kita ni Sarrani juventude no mas parte juventude Rihun tolo concentra ne centro convenção de Dikira parte si jornalista ne destaca ia centro convenções de Lili. At informasi itu buat sira kateknya parte segurança sira for segurança makas ba ia surmutu neve makin juventude a sua santidade neve ia centro convenções de Lili. Tisu ya? Gimana? Ini kamu kerambut.
Dia kemalu keren naik kanal YouTube television Timor Post dan informação atual na biang relata tabo vai tabo sila kata kita nema kita ne juventude Rio Tolo neve concentra e centro convenções de pode heng sua santidade Papa Francisco na presença. Aku papa orang sini mensagem yang tadi. Dia mai tahu tentang ai cabelo e dar recursos financeiros. Vai ter tão pouco. Sama Paulo. Kita. Problema ka colega sila masih ada memang glory mana kamu timua vai ver que tá ruim e tu já na fase ao quero cara da polícia nós camarada. Sama que itu kuruan dari nena. Sama que tu Dia kisi parte da comissão no MC, você kata Sarani balong de ya dari tuku rua madrugada de tira começa concentra na centro convenções de Kita akan vuelta as primeras segura. Deve momento especial. Kita tem contente sama sua santidade na visita de nós. Quando a cena aí os minha cara passou de convencer. Também eu tenho orgulho, também contente nessa folha. Vamos pegar uma cerveja. Vamos escolher. Comissão Colé. Comissão de Colé. Okay. Okay. Sisa também depois do Okay, bene. Viva el Papa! Viva el Papa! Viva Papa Francisco! Viva Papa Francisco! Aku sini pun lagi. Comissão sini pun lagi di sana. Los! Tá bene? Okay, dia. Anta comissão sila berabrik ke sosori, bele haksuri. Kamu tuh kok kolega joven participante sila bene? Okay. Comissão Belangri. Comissão Belangri. Merece elementar para o coração multicaruca Belangri. Tahu sini deh. Comissão. Tiki tahu sini deh, ke? Viva el Papa. Viva Papa Francisco. Viva Papa Francisco. Viva el Papa. Viva el Papa. Viva Papa Francisco. Viva Papa Francisco. Viva el Papa. Viva el Papa. Viva Papa. dia kemalu keren naik kanal YouTube television Timor Post dan informação atual na biang juventude Sarani sila concentra e centro convenções de Lihudi em sua santidade Papa Francisco na presença na maklakliutan se toma ia fatindan. Viva Papa Francisco. Oke, bandera hitam. Untuk começa turun lagi bandera. Serviço dia, quer que eu consiga serviço dia. Bandera hasta bere. Ikut terus itu. Kita sampai bere. Esta es la juventud del Papa. 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 Es Piki. Vamos a ir a los. Dia kemalu sira na informação na kami espalha bita bot sira kata Sarani sira Rodomi fuang po tepuri hei sua santidade Papa Francisco na presença. Memang Papa Francisco ane sang ohin lorong ikos ba sorumutu ho Sarani sira antes de nia filahikas ba
antes de antes fila ba ni si hakara kasur malu ho Juventude Rio tolu husi diocese tolu makanisa husi diocese bokau dili inclui diocese Manyana ni. Una informasi kita buat cerita kian acompaña husi banda música sira hodi anima ya Centro Convenções de Dili makanan si banda Zuzu and Friends Maria Victoria Pepi husi Ventura Maya nomos o artistas cerca nebe maxi harame Centro Convenções de Dili. Laura Sbalontan itania sua santidade Papa Francisco hakpesikang onamaya Centro Convenções de Dili. Odi halo surumutu o Juventude moto krihun tolu usi diocese tolu nomos inclui sarani sira. Ini tarekat aksarani sira deve makala consegue tama ya Centro Convenções lara mavestira o domingo fuambo sira pronto henia portão de ouro de rei presença sua santidade Papa Francisco nya deve makla klior tam to namanya. Sarani riu ma concentra tu ya portão de ouro de rei presença sua santidade Papa Francisco. Cek pemalu karena kanal YouTube Television Timor Post ni maka informasi yang kami share dalam berita bot sira kita luang atau acompanha na fating ia etapa firma yang saya publikan na fating informasi berita bot sira kono berita ni sua santidade Papa Francisco di Surmoto o Juventude Rio tolo ia Centro Convenções de Dili o hau no vai magno se filikas di Television Timor Post de Borali.